Hey guys, le mbuzo ngiyayibuzela nje, not ukuthi mhlambe ungabi serious nawe. Ungayibuzela nje noma ubanda uyibuza uma uthanda uyiphendula uma uyiphendula. Ungabi serious ngazi ukuthi manje sikuyaxatshwana cha. Axekwa ndawo, axekwa lutho. Imibuzo nje. Imayelana neBhayibheli. So umbuzo wami oqala uthi ngabe uNkulunkulu wadala amanzi nobumnyama? Owesibili, ngabe uGod ungumoya noma ungumuntu? Uma ewumoya, ngabe wamdala kanjani u-Eva esebenzisa izandla nomhlabathi? Number 3, u-Adam no-Eva bedala babeneminyaka emingaki? 23, 24, maybe 25. Asazi. Oka-4, uKhayini wamtholaphi umfazi wakhe since wayezalwa abazali bakhe babe bokuqala emhlabeni? Siyathola ukuthi wadingisa wayakiswa kwelinye izwe, okubuke ngazuthi wamthola lapho, kodwa kuyadida ukuthi basebekhona yini nabanye abantu abasebekhona. Number 5, umbuzo uthi uMoses ngabe wayibhala zonke izincwadi zakhe zo-5? Uma ukuthi wayibhala zonke zo-5, kwenzeka kanjani ukuthi ekwazi ukubhala incwadi ekhuluma ngokufa kwakhe? Umbuzo ka-6 uthi uGod owayebulala ama-firstborn e-Egypt ngenxa yokuthi uFaro wayengalandeli imithetho yakhe, ngabe kuseyilo God owadala izulu nomhlaba noma omunye? Umbuzo ka-7, inyoka eyayikhuluma no-Eva ngabe ekhuluma yiphi language? Oka-8, kungani uNkulunkulu abulala indodana yakhe ngenxa yabantu abangezwa, abangalaleli, ebulala indodana yakhe ayithandayo okuyiyona yodwa? Umbuzo ka-9, iSodoma neGomora. Ngabe iSodoma neGomora uNkulunkulu wathumela umuntu wayobhubhisa ngomlilo noma waziyela yena ufike mhlawumbe waqhumisa ibhomu noma walayitha wenza ngeyakhe indlela ukuthi kugcine beze bebhubhe ngomlilo? Ngabe wathumela abantu abenza lokho noma waziyela yena? Umbuzo ka-10 engathi noma wokugcina, kubuke ngazuthi umhlaba kwakumnyama, kwadalwa ilanga lenza kwaba semini kwakhanya. Uma kuwukuthi kwangadingeki ubumnyama, kungani kwadalwa inyanga ebusuku esikhulwini sokuthi vele ilanga likhanye usuku nemini kuhleze kukhanya nje? Uma kuthi ubumnyama ngathi akudingeki, kuyavela ukuthi ngazi ukuthi kwangadingeki ubumnyama ngenxa yokuthi kwaze kwadalwa inyanga ebusuku. Akuvela ngani ngoba khona ilanga one way. Ile mbuzo engifuna ukuthi sibuze yona, but ungabi serious, just